Ake hazır. Musa kendine geldim. Doğanlar çalıp çakırdılar. Hazır. Şulatmayınca. Aka tart başladın beni. Tart öğrenin. Boyun ölçeyiz mi? Kanda alıp başlayız aka? Meke tapıya koydu degen. Koyup ketken. Boyu tartılgan gelgen adamım tartып alıyor. Boyu 1.60. 1.60'ın tegireyge. Dan öyle çıkat 1.62'de tartkanmız yani. 1.60 plus da. Oldu. Neme kılabız az? Yaşı 7 yaş. Hazır çıkarıp durup malumatını aytam özüme tağa. Boldu aka. Ona kadar çıkarayım. Hazır. Sekin. Az tokuyuz da. Ova tokuyuz. Atlardı bir sıra tartıp koyayım aka. Şimdi o Kogat'ta görgende oldum da Jantöre tartmadı öyle. Jantöre tartkan bunu. No Kogat'ta. Kilentlerden koş tartып koyurlar aslında geldi. Şulatqa geldi o kilentler. Onda geldir kilentler. Bunu erten ulak bolatken koşa bir salgınga dayarlap koydum ona. Suutu kişine. Görüp algan. Bir salıp tekşerip algan agara gelesine. Az men bir çağ koyayım klientlerge kommentariya жазып koyam. Boldu aka. Atbekence Özbekler bakkanda ele ekenler. Atkananın içi çuңkurda toğanlar. At kişinerak görünüp kalbaydı ama aka. Jaşı dostum. Janынан giriş керек там жерден. Нyak чуңкур короче. Men turgan жер бийик. Boyu qancha chiqib qoldi shu atning? Boyu 1.65. Shunday chiqib ekan, ha? Musa akaning atlari. Chiqmaydi va? Cho'ng ko'rinadi ekan biroqchi. Janari. Ko'gat. Bunday tartib qo'yinchi Musa akaning atlari. Janari. Tayburul go, Tayburul. Musa akaga birinchi o'zim chalib kelgan. Kelib bir seriya söylashib o'tirib, shu videoni. Tak, qancha kun burun keldim. 3-4 kun burun kelib ketdim, o'sha kelib vaqtlarni tartib ketgan. Janovarlari. Deko baytal. At o'xshab ekanmi? O'jning jani. Hozir atni to'qib chiqsa, ulatni tartib olasiz. Shunday ekan, hozir yerdan chiqdi da, bir soat qanat. Aka to'g'anlar ham o'sha otni tartib boshlaganda ularni tavsiz ham video. Toza bedeci degan Allah ikinci o'rin desa kerak o'zlar. Janarni aka, shulat xudo xolasa sotuvda ekan azna. Shunday o'tganda Jantöre tartib ketgan. Ko'rinib qolgan yaxshilab. Janari. Qoshqoq qilat ekanlar. Vo aka. Bo'laveradi aka. Bu ot ekan? Beken dep bunu nima? İngiliz urib olib bosh. Bu janna qo'lin qo'shib qo'ysa beken dep jo'sh ekanda jonivar. Qo'lini cho'z yuradi. Jonivar ema. Ama berin tozasini jeydi ekanda jonivarlar. Janvari. Bir saat oturana çip ketdi bunlar. Hozir. Narları bastırıp sonun qilib ma'lumotni lazım. Janvar jo'sh ekan. Açayım-ku. Orqasidan kelsam, voy. Stolaq. Okay. Diqqat bo'ling, diqqat bo'ling. Peki oğlum yolda var. Aka bu salib ko'rgani qanday bu uloqqa? Yo'q. Az dayarmisa? Altında bunu sen atayın çakırdın. Dağı canlı kart odasın var. Jantöre'ge dağı oyna. Memmeler kalmaya kaldı. Sekin oğlum sekin. Onlar ver bas.
Jantoray ama zahmet kalып kaldı. Aha. Jantorayga çalmadım. Atayın seni çakırdım da. Бұл атты әпкелі бақтым өзіше. Секін олым тоқтат, өзін сүрі отады бұлшы. Бұны дағы баға тұрған ат екен. Бұны Қарақұлжадан келген өзі шүгічі. Сізге? Ава, маға. Мағаға Арал онлайнға келді. Анан кейін Арал онлайндан анан кейін келді да бұл. Бұны ошол танығандар шығады. Бірақ бұл атты баяғы семіз екейін депті. Бұл семіз емес, азыр шындай жеп отады. 7 kilo, 8 kilo versem жеп, бірақ сен сәл азырақ беріп отам. Өзі көшті ат екен жаңағы. Ат көшті ат. Жашына келсек, 7 жашты балғам, жалға 8 жаш шындай да. Өзінде көрген көркілерін ішін ашып көрсетіп қойды. Aynen. Lıйжағын ашық, lıйжағын қараларын көрсет. Жоғыр жақтан көрсетсең сен. Мына қалып па? Оны қараларын. Атшының ортасындағы қаралары? Болды. Көрінді екен. Bir көрінді өткен. Сонда білесті көріп. Қалмасаң біледі. Tekrar stop kultura dokşayırdık ha. Kamazdan dürüp koyduk herhalde joş eken. Ulanға çağıl жүрген videolar var. Koşup koyasın oturup. 5-5 geçe. Bol. Atты zor bir atты kim satқан bilmem egesi çıksa men nege satqanını bu atты qara bildim da. Burgun ama Hazret Ali beraka. Attım yer söyletken de bularçı. Жақын at. Bunu gördün mü şıramdı? Şıramı tövletkende at turgan. Turganda qıjalat болып жалмаштырған же сатып жүрген да. Бұл болса бұл атты анча-мунча адам сатпайды да, тем более арзан болған. Ошол Арал онлайнга 330 миңге келген екен, мага кайра 330 миңге баалап менден ат алган да. Мен атты Арал онлайндыкына бир күнү бар эле бей айдап келеткенге, минип келеткенин көрүп эле атты мага жагып калган да. Эми айтып коермун, ошол жерден кийин эле мен атыма кызык калганда атты берем деп турган, буну атты алгам. Ошо алмаштырып алгансыз да? Мунун көшүн, зардалары, жылоолору ошум жайында. Мындай бастырып койчу анакы бирек кайрып. Ат көрүнүштөн оор көрүнөт экен, бирок мындай кыймылдаганда жеңил экен да. Бунун 5-5ке чуркаганын көрсөң, видеолорун кошуп каласа. Жанари. Эгерде алдыга тосуп коюп болсо, жакшы эле экен. Жанар зор экен анысы. Өзү кагып койчу муну кичине, жылоо. Жанари. Болду. Az zaman. Tak. Балам дагы үстүнө жаш болуп атат да. Так. Сөзү дагы. Ушундай экен, Тыр деген бугат. жакшы деген жоош. Жетелеп караганга жоош экен, а? Жетелеп караганга жоош. Кичине жемпем чөп салганда ушу алыгы жеп атканда кызган чимирилип турат экен, бирок жоошат. Şurada basıp oğlan seken buruk oynan turluğa. Ana keyin meni baya kelген сайын айтып турайын дегенде, ана группаларда башка жерде талык болуп калат. Атка будай бердик, анан өлтүрүп алдык, үчү көп кетти дегендерчи. Атты будайды бергенден кийин же до конца өндүрүп жүрүш керек суулагандан кийин. Же болбосо жуу эле бериш керек да. Ат бая будайды 2 саат 3 саатка өндүрүп коет, сууга салып коет го. Салып коюп туруп, ошо сууну төгүп туруп, кайра суу куйсун да, газ чыгат будайдан. Ошон үчүн будайдан баягы квас, самогон, помогондорду ачытып чыгарат да, бул тез ачыйт. Аттын ичинде ачыгандан кийин аттын ичиндеги функцияны бузат, кандуу функциясын. Анан кандуу функциясын бузгандан кийин ат баягы будайды ашкыла албайт. Сүрбөйт нарак ашказанчы. Ашказан иштөө сезим токтойт дагы. Жел чыкпай, курсак ишип өлөт. Анан көп бөгүп калыптыр, отравление болуптур дей берет. Будай ошондой. Будайды жуу эле бере бериш керек. Бирок көп бербеш керек. Мен постоянно аттарга эң көп 1,5 килога чейин берем. Калганын жем кошуп берем. Арпа, бугда, мака. Көп берген болот. Будайды бардык жемге салыштырып уютсаң, будай 4 эсе, 5 эсеге көбөйөт. 1 кило будайдын 5 килограммга чейин көбөйүп кетет. Ошон үчүн budaydı bergende adamlar көп билбей берип коюп атат да. Бирок будай атты эң чучугун толтурган аттын будай неме. Анан буну дагы багыш керек десем ат семиз экен дегендерге айтып коеюн. Чучугу тол ат менен чучугу
толбогон аттын экөөнүн айырмасы ушундай болот. Суутуп атканда чучугу толот, тез сууйт. Эгер мына 1 жыл турду, бирөөнүн аты 40 күн же болбосо 3 ай турду, 3 ай турган ат көптө сууйт да. Көп убакытта сууйт. Неге дегенде 3 айда ат баягы чучугу толбойт аттын. Биринчиден. Анан кийин жеп аткан маалда атты раза жеп аткан маалда алып коебуз го. Ошол кээ бир киши айтат, кайтарды өзү депчи. Ошол кайтарганы чучугум толду менин деген да. Аны кийин ошо тердеген сайын салсаң ачыла бергенин себеби ошол тердегенде өзүнүн терини кайра восстановление кылат да. Ал эги чучугу толо элек ат менен экөөнү суутуп атканда берки чучугу толо элек ат жегенин сиңирет. Андан алган витаминди чучугуна айдайт. Анан сен минип кайра тердетип койсуң, аны восстановление кылат. Ошон үчүн сууй албай жүрө берет. Кээ бир киши ойлойт, жоо жазган мал болуп калганда, эми атым сууптур. Эми суубайлы, эми ошол малда толот анын немесичи. Чучугу толгон мал ошол болот да. Анан ошон үчүн аттын чучугун толтуруш керек. Кармап, раза багып, кайтаргандан кийин анан кийин суутса, ат тез сууйт, чарчабайт, баягындай болуп былчылдап, тердеп, бир салгандан кийин токтоп калбайт. Ошон үчүн багып алыш керек. Бул атты ошол багыш керек да, дагы салса, багып коюп көр дейт да. Бул багып элек бул атчы. Өзү күчтүү ат окшойт экен бул. Кайтар элек дагы делечи бул. Эмне кайтар элек, эң биринчи жейт сукулдапчы. Мына азуулардан көрүп, баягы тишин көрсөткөндө көргөндүм. Мына азуулар анча күчтүүлүгүн. Күчтүү экен. Алы баягы бир эле азуусу зор болсо эле зор болбойт ат, баардык жагынан. Мүчөсүнөн, а? Мүчөсүнөн. Азуусу дагы зор, тиши дагы зор. Чөйрөдө ham зор. Bunu çekeyim bastırıp, bastırıp burup. Yaş balaдағы mine öğretken boş жақшыға алып қашып кетпей деген қараш. 5-5'legi memeleri var, videoları var. Tezgindi tegiz qarmasan iki жағын, iki kolda. Onu yaqa buna bir jıl ola koyun yakınlara. Жануар екен. Жаш бала ете албайды, чоң адам мінсе пырпырағыдай екен жануар екен ағасы. Жануар екен. Алшасына өткенде сомға айттым $6.000. Hadi bak çetin memlekette kadar surayı öğretken Pakistan, Özbekistan sorunlar. Kança son bola düşündü öğretlerdik. $6.000 yazık koyuyorsun cevap olsun. Bol $6.000 aytıldı o bas. $6.000'ına ki. Somga kança olup kalады aka? Tak. Аны өзүлөр чагып алат aka? Чагып алат да өзүлөр. Болондон aka. Шуме видео жинтип калдык анда aka? Ооба.